mu Gicuku nuko abakomanda kabariwe ba Fardc binjira mu misozi itandukanye yo muri Sud Kivu mu buryo budasanzwe kandi butunguranye. Barinjira bakamanuka bakazamuka imisozi. Ni mu gihe kandi mutambara MRDP twirwano na iri tayari aha Ngurube ibintu bimeze nabi. Centre Kirumbu tayari over. Reka twinjire turebe uko bihagaze. Operasiyo zo zirakomeje mu misozi itandukanye ya Uvira mu Gicuku. Ibintu nibicika nyuma yuko mama 23 ifatanyije na MRDP twirwaneho bigaruriye isantre ya Kirumbi mu Gicuku. Zongeye guhinamirana, urugamba rwongeye kuba rubi cyane. Kuva ku isi ya saa 5 z'igicuku umuriro uraka mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko Amerika iri gutegura gufatira u Rwanda ibihano bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara ndetse binavugwa. Ni mu gihe kandi Red Tabara yamaze guhumuriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ntacyo bafite cyo guhungabanya ku butegetsi bwa Kinshasa bapanga. Ni mu gihe kandi bagaragaza ko batanakorana na batanakorana na M23 ndetse ko nta na gahunda bigeze bagira muri coup d'etat ya 2015. Turebera hamwe redeployment tactics ziri gukoreshwa na Fdnb na Fardc mu misozi itandukanye. Turebe kandi strategie ya surprise Fardc iri gukoresha iyo bise effet de surprise igaragara kwiri kugenda yiyambazwa. Turaza kandi kubabwira arme régionale ziri gukoreshwa muri iyi mirwano. Turebe kandi operation combinée idasanzwe. Turebe kandi ambuscade aho bari gukoresha inge explosive improvisée nkuko bigaragara. Turaza kandi kureba iri kubera ku mirongo imbere y'urugamba. Turebe imikoranire y'ingabo ndetse nuko kugeza ubu ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Umwe muri roko informa wati twabonye abasirikare benshi bagenda mu matsinda manini bafite ibikoresho bya gisirikare. Biragaragara ko hari igikorwa gikomeye kigiye kuba. Nuko uyu musivira bitangaza akagaragaza kandi ko urugamba rukomeye rugikomeje. Aho rero turi buze no kureba kandi biri gutangazwa na societe civile muri ibi bice bihagaze gute. Akantu ku kandi reka dutangire turebe izuru rugamba rukaze kandi rudasanzwe. Amakuru ari guturuka muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko bikomeje kugenda bigaragara ko mu Gicuku n'amasaha meza ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ziri gukoresha sigaba ibitero bikomeye mu bice bitandukanye bigenzurwa na mama 23. Kuri ubu agace kagezweho nahitwa Kirimbu kari kamaze iminsi kagenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho. Kini gitero kibaye nyuma y'iminsi 3 gusa y'imirwano ikaze yari yabereye mu misozi no mu mibandi ikikije groupement Mutambara aho MRDP twirwaneho yigarura ibice by'ingenzi birimo ahitwa Inguri, ahitwa na Kiheri, ahitwa kwa Ngurube mbere yo gufata centre ya Kirumbi ku mugoroba wo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 2026. Amakuru y'ingenzi ari guturuka mu nzego z'umutekano aravuga kandi arasigura ko Fardc yamaze amasaha menshi yitegura iki gitero. Ikora isesengura ryimbitse ry'imiterere aho umwanzi yigaruriye imihanda ikoreshwa n'ahantu hahanamye n'ahari amashyamba menshi. Iki ni igikorwa cyiswe mu rwego rwa gisirikare préparation opérationnelle aho harebwa imbaraga z'umwanzi aho akambitse nuko ashobora kwitwara mu gihe agabwe y'igitero. Ingabo za leta zakoresheje uburyo buzwi nka redeployment tactique aho zimwe mu ngabo zari ziri ku mirongo y'imbere zasubijwe inyuma gato muri urwego rwa repli strategique kugira ngo zihurizwe hamwe n'izindi zaturutse mu bice bitandukanye za territoire ya Fizi. Ibiro byari bigamije gushyiraho force de frappe ishoboye kugaba igitero gikomeye kandi gikomatanyije.
turebye uburyo bwa strategie ya surprise iki gitero nyirizina cyatangiye ku isaha ya saa sita z'ijoro. Fardc ikoresha uburyo bwa attaque nocturne buzwiho guca intege umwanzi no kumutega urutero urujijo. Mu mvugo ya gisirikare iki ni igikorwa kigamije effecte de surprise, aho umwanzi atungurwa akabura umwanya wo kwisuganya cyangwa se guhamagara umusada. Amasasu yakomeje kumvikana mbere yo gutangira kumvikana mu bice biri mu nkengero za Kirimbi. Fardc yakoresheje arumerejeri n'imbunda ziremereye mu rwego rwo gukuraho inzitizi zari zashyizweho n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Icyo gihe ingabo za leta zari zigabanyijemo amatsinda atandukanye, buri tsinda rifite inshingano zaryo nk'uko bisanzwe bikorwa muri operation combine. Nyuma y'amasaha make y'imirwano ikaze, Fardc yatangiye kwegera centre ya Kirimbi ikoresheje uburyo bwa progression control, aho buri gace kagenzurwa buhoro buhoro mbere yo gukomeza imbere. Ibiro byari bigamije kwirinda ko umwanzi yatega ibisasu byo mu bwihisho inje explosive improvisé cyangwa se gutera mu buryo bwa ambuscade. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko bumvisha urusaku rukomeye rw'imbunda kuva mu ijoro kugeza magingo aya, aho amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje akomeje kumvikana, bigaragaza ubukana bw'imirwano. Imirongo y'imbere ligne de front yahoraga rero ihindagurika bitewe nuko buri ruhande rwageragezaga kugumana ibice by'ingenzi. Mu gihe Fardc yakomezaga igitero cyayo, makuru arahamya ko ingabo zaturutse mu Burundi zari zatangiye kugaragara mu bice bimwe na bimwe bya Kirimbi, aho zari mu rwego rwo gushyigikira ingabo za leta y'imikoranire ndetse n'imikorere ya gisirikare ibizwi nka coopération militaire. Bagaragaje icyerekezo cy'igihugu cya Kongo cyo gushaka inkunga mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano w'akarere. Umwe mu baturage ati, twabonye abasirikare benshi bagenda mu matsinda manini bafite ibikoresho bya gisirikare, biragaragara ko hari igikorwa gikomeye kiri kuva mu masaha yo mu Gicuku kugeza magingo ya imbunda zikomeje kumvikana mu bice byegereye Kirumbi, bigaragaza ko imirwano itaracogora. Fardc yakomeje igikorwa cya retissage igenzura amashyamba n'imihanda y'icyaro kugira ngo irinde ko MRDP twirwaneho yasubira inyuma ikongera kwisuganya. Iyi mirwano yagize ingaruka zikomeye ku baturage, aho bamwe bahisemo guhunga berekeza mu bice bifatwa nk'aho bitekanye kurushaho. Imiryango mpuzamahanga ishinzwe ubutabazi yatangiye gutabara, isaba buhoro buhoro uburinzi bw'abasivili no kubahiriza amategeko mpuzamakungu y'intambara. Nubwo imirwano yari igikomeye, amasoko atandukanye y'amakuru aravuga ko Fardc n'ingabo za leta y'u Burundi zigifite icyizere cyo kongera kwigarurira Kirumbi n'ibice biyikikije mu rwego rwo gusubizaho ubutegetsi bwa leta no kurinda abasivili. Iki ni igitero cya gisirikare kiri ku murongo mugari wa operation de stabilisation igamije guca intege imitwe yitwaje intwaro ikorera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu gihe ibintu bikomeje guhindagurika ku rugamba, abaturage bakurikiranira hafi by'umutekano bategereje kureba uko igikorwa kizagenda gitanga umusaruro, mu gihe icyifuzo cya nyamukuru kiguma kugenda gisaba ko amahoro yagaruka, umutekano ukongera ukaboneka. Hagati aho leta zunze ubumwe za Amerika zongeye kugaruka mu isura nshya mu rwego rwo kugira ngo bafatire u Rwanda ibihano. Abagize inteko nshingamategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika biravugwa ko bari kuganira uko kiriya gihugu cyafatira u Rwanda ibihano nyuma y'uko rwo na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bananiwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro basinye. Mu byumweru bitandatu biheze nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Tshisekedi bashyize umukono ko ari amasezerano mu rwego rwo gucubya umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi ndetse no gukemura ibibazo by'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora kuva amasezerano yasinywa, umwuka wakomeje kuba mubi hagati ya Kigali na Kinshasa, ndetse ingabo za Kongo zakomeje kurwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 bamaze imyaka irenga 4 bari mu rugamba rukomeye. Kuri ubu amakuru aravuga ko abadepite muri Kongere ya Amerika baba bo mu ishyaka ry'abarepublikani ndetse n'abademokrate bakomeje kugaragaza ko hakenewe gusuzuma ingamba z'igitutu ku Rwanda nk'uko Jeune Afrique yabitangaje.
iki gitangazamakuru cyubashywe ku isi kiravuga ko benshi mu badepite bakomeje gushinja u Rwanda kuba rutarimo gushyira imbaraga zihagije mu gushyigikira amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, bityo bagasaba ko hakorwa isesengura rikomeye n'uruhare rwarwo mu gukomeza kw'amakimbirane. Amakuru kandi aravuga ko hari ibiganiro biri kuba ku bijyanye n'ibihano bigenewe abantu ku giti cyabo bishobora kwibasira abayobozi b'u Rwanda, kugambanyirizwa inkunga ruhabwa cyangwa se gukaza amabwiriza agenga ubufatanye mu by'umutekano. Bivugwa ko kandi Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Vance ari kwinjira cyane muri iki kibazo cya Kongo. Ni Vance mu minsi yashize weruye agashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington ndetse akaburira ko rushobora kuzafatirwa ibihano nyuma y'uko inyeshyamba za FC zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Kuri ubu M23 yamaze kuva muri uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amerika biravuga ko yateganyije gutekereza ko yafatira ibihano u Rwanda mu gihe rusanzwe rufatwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi wayo mu karere k'ibiyaga bigari. Jeune Afrique kandi iravuga ko abagize Kongere ya Amerika barimo gusaba ibisobanuro birambuye n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rwiyemeje by'ukuri gushimangira amahoro. Washington yongeye gutekereza gufatira ibihano u Rwanda n'abayobozi barwo mu gihe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize yabifatiye umujyanama wa perezida wa Repubulika mu bya gisirikare General Retired James Kabarebe yashinje kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Roko informa zo ziratubwira ko Rupongo ni ibice byinshi bitandukanye n'ubundi byegereye Kajuka nagiye ngarukaho imisozi y'Abanyafumberire niyo yagiye igaragaramo imirongo myinshi y'abasirikare b'Abarundi, bikavuga yuko kandi bishobora no kuba ahantu hakazanwa n'abacancuro. Kugeza ubu tuvugane iyo mirongo se yahagaze, ntabwo bakiri kugenda, bihagaze gute? Situation actuelle ni iyihe kugeza ubu? Hari ni abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi, urabona yuko ibintu bidafite guhagarara na gatoya. Ntibifite guhagarara na gatoya. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare M23 na Fardc, ni bande bakomeje kuzana abarwanyi cyane muri ibyo bice? Kuko twirwane yarashinja Burundi kuzana abasirikare benshi, ariko no ku ruhande rwa leta naho bagashinje M23. Wowe biri kuri tere nibihe? Urupango ry'abari ku ruhande rwa M23 muri position baririyemo barazana abasirikare ndetse kandi amere depite twirwaneho no ku ruhande igisirikare cy'u Burundi na Fdnb, urabona kugenda bazana abasirikare benshi cyane. Yego, ibi rero bigaragaza yuko n'ubundi byanga bikunda ibi bice bitandukanye by'umusozi ya Minembwe ikigiye kuba kidasanzwe. Ni imirwano ikomeye ishobora no guhindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo twebwe twabonaga cyangwa se turi gutekereza. Mu buhe buryo? Mu buryo bw'ihangane rikomeye n'ubundi rishingiye ku mibare myinshi y'abasirikare bazanwe muri ibi bice. Kugeza ubu ku birebana no kugira ngo imbaraga zongerwe cyangwa se hongere hagire igikorwa, byaba bihagaze gute ku birebana na bariya bacanshuro? Ese muri iyo side Kivu nabo bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bahagaze gute, bari gukora iki kugeza ubu? Abacanshuro cyane ibice bagaragaramo boherezwamo baragaragara muri Uvira cyane, mu misozi ya za Kazinjira hagiye hagaragara abacanshuro benshi mu misozi ya za Kiriba, ariko nanone byagiye binatangira nyuma y'uko deployment zagiye ziganza cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc. Imisozi ya Fizi yagiye yoherezwamo abasirikare benshi b'Abakabota ndetse kandi n'abacancuro b'Ababiligi mu duce twinshi dutandukanye. Rero ibi bigaragaza isura nshya y'imirwano mu bice byinshi bitandukanye. Yego, reka turebe n'ubundi biri kubera mwabira bice bya Poezero haherutse kwigarurirwa. Ese kugeza ubu haba wenda hari ugusubiza inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga? Yana gusubira inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga, gusa Abarundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero byo gusubiza inyuma depite twirwaneho ndetse na M23, ariko mu mbaraga zikomeje kugaragazwa na
Fardc imbaraga zikomeje kugaragazwa n'abarundi mu gusiza inyuma M23. Urabona yuko ku ngufu ziri gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no guhangana bikomeye nta musaruro muzima birafata, uretse yuko wenda ku ruhande rwa MRDP twirwaneho nabo akenshi biri gusanga imbunda ziganjemo atari za machine gun nizo bari kuzana muri ibi bice kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bahangana mu ishusho y'uburyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gushaka guhangana. Urabona yuko nabo mu cyo bashaka atari advance, bagiye bazana imbunda nyinshi mu misozi yegereye za Kamaranyundo hano hafi y'imisozi yegereye za Pozero mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babe bagaba igitero ku ruhande rwa MRDP twirwaneho ndetse na M23 mu buryo bwo gukoresha imbunda za artillerie cyane batereka bashyira ibikoresho mu misozi itegamiye cyane n'ubundi ino Pozero. Yego. Naho mu Minembwe na za Fizi ho kugeza ubu impinduka mu bijyanye n'umutekano ni izihe kuri buri ruhande, yaba deployment, yaba baba bakoze reprise strategique cyangwa se abakomeje gukora counter attack? Mu misozi Minembwe uri gusanga wenda nko mu misozi yegereye za Kakuku, misozi yegereza Kamombo niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bari kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego. Cyane cyane rero imisozi ya za Kamombo, imisozi ya za Kakuku ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyane, dore ko akenshi ariho ngo banabarizwa. Yego. Naho ari kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane n'ahegera ahitwa za Tumungu, no misozi yegereye ahitwa za Mbashiro, Murembe, niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bambaye 23 bari kugenda bazanwa. Iyi rero ni misiyo ikomeye cyane n'ubundi yuko M23 ishobora kuba yakongera igasuganya ibisanzwe abasirikare bashobora kumanuka ahitwa za Kakombo na Sibatwa aberekeza abasirikare muri pozisiyo zegereye za Makombara, nyuma y'uko n'ubundi ruhande rw'umutwe wa 23 bafite gahunda yo kumanuka kuri uriya muhanda wa Rutashinari 5 bava muri pozisiyo za Makombora za Makambola berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbaraka, bakajya gukuramo iriya misozi yegereye Mukambi, Kaniyekere, Kagera, Kalenga ndetse kandi utibagiwe Makunji, kuko bafite ubwoba bukomeye muri M23 nyuma y'uko Fdnb ikomeje kugenda izana abasirikare benshi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Karore n'ahitwa za Rubombo. Yego. Naho mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu? Baraka ho nta kindi kiri kwavugwa, ni basirikare benshi bari kugenda bazanwa, benshi barakurwa mu misozi ya za Kakungu, abandi bakurwa ahitwa za Kisanga ku muhanda w'Utusudari 5, abandi bakurwa mu misozi yegereye Kalonda. Ni abarundi benshi n'ubundi baba barakuwe mu Burundi badiployize mu byerekezo byegera ahitwa za Kavumbwe, Kiringi n'imisozi yegereye za Kayiba. Aba rero n'ubundi nibo bazanwa muri misozi yegereye za Kiguru na za Karonda, bakahakura babazamura za Rulimba na Karemberembe, babazamura muri pozisiyo za Fizi n'ubundi babaganisha mu misozi yegereye umujyi wa Baraka. Yego. Naho kubirebana na Tanganyika y'umutekano ucunzwe gute? Tanganyika yo nta kindi kiri kwavugwa, wenda ni abasirikare b'abarundi bamwe bakurwa ahitwa za Mugara, Mutumbara, abandi bakurwa za Rumonge, Kanenge hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kugira ngo abagizi neza bazi yuko ku munsi w'ejo hafi saa 5 z'ijoro abarundi babonye imodoka nyinshi zihetse abasirikare ziri mu bwoko bwa Tata zivuye mu kigo cya gisirikare cya Bururi, bikavuga yuko harimo za FDLR zimaze iminsi zitorezwa Bururi, harimo abasirikare b'abacancuro ndetse n'abasirikare b'abarundi berekezwaga ahitwa za Rumonge. Aba rero n'ubundi bamanuka gatoya ku mato ari hafi, ku mato akunze gutwara abasirikare b'abarundi bakwimira byerekezo byegereza Mugara na za Kanenge mu gihugu cy'u Burundi, bagapakirwa amato bazanwa n'ubundi muri pozisiyo zegereye hano n'ubundi na Tanganyika kugira ngo n'ubundi aberekezwe muri pozisiyo nyinshi zitandukanye za hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Kugeza ubu kubirebana
n'ibikoresho biravugwa ko ari indege za MIM ndetse na za Mirage ndetse na Sukhoi 25 zaba ziri gutegura operation mu bice byo mu Minembwe, bigahura neza kandi n'ibyatangajwe na General autoproclamé muri William Yakutumba. Kugeza ubu M23 irateganya gukora iki kuri ibingibi, kuri tere bihagaze gute mu rwego rwo kugira ngo nayo yirwaneho? Turabizi izo ndege zirahari, irabizi ibyo bikoresho bihari, gusa igihari gikomeye nuko ari n'amakuru nigeze kumva ku munsi w'ejo yuko ikoranabuhanga ryabo hari gushidikanywa yuko ryamaze kwinjirirwa. Ikoranabuhanga rya bande? Ryama 23. Yego. Ibi rero biteguye yuko ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero by'indege za Sukhoi 25 bitandukanye, ari ukongera gushakisha sisiteme nshya zo kurinda ikirere cyabo nyuma y'uko ikirere baherereyemo akenshi babonye ko kiri kwinjirirwa mu buryo bukomeye butandukanye, no mu myaka myinshi yagiye ihita akenshi aho Fardc byayigoraga kwinjira ikirere cy'uyu mutwe wa 23. Yego Aimable, reka noneho tujyane no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho hari andi makuru akomeye nayo ari kuhavugwa. Ho bifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu makuru hari navuga yuko ari menshi. Yego. Ahangaha wenda ni no mu misozi y'Iwaikare, kuko niho hantu navuga yuko situation ziba ziganje kurusha ahandi muri ino minsi. Situation ziki? Situation mbi cyangwa se nziza ku ruhande zose by'abari ku ruhande rwa 23. Hari ibice bahagazemo barinze bitarimo imirwano, ariko nanone hari ibice birimo imirwano. Aha rero navuga yuko deployment wenda nizo ziganje cyane ahitwa za Nyiritekere, Busurungi no ndetse zegere za Kirambo, ahandi rwa Fardc, aho bavuga yuko bashaka gukora inzira yo kwinjira ahitwa za Kinigi na Mifuti n'iriya misozi za Kazinga. Ni mu gihe kandi hari n'amakuru avuga yuko imisozi yegera ahitwa za Taweza hafi y'umuhanda w'Itasunari 529 Fdnb yahazanye abasirikare b'Abazarendo n'aba FDLR benshi, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barinde iriya misozi yegereye Kibati ikomeje kugenda yegerezamo abasirikare benshi cyane. Ubu navuga yuko bari karenda mirwano waka kanya navuga ikaze habaye, uretse ko deployment zikomeje kugenda zicibino. Iyo deployment iri kuba ni iyo gucunga umutekano wenda kuri point d'observation, cyangwa ni iyo kugira ngo bipange imirongo y'imbere y'urugamba mu minsi iri imbere dutangire twumve ibiturika? N'ubwo byose babihuriremo hamwe, hari deployment n'ubundi zikorwa hagamijwe kubura imirwano cyangwa se gushakisha uburyo cy'imirwano ikara, n'uburyo bwo kurinda ibice barimo cyangwa se no kurebera hasi umwanzi ibice aherereyemo muri rusange. Yego, kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari kubikoraho iki? Ku ruhande rwa leta navuga yuko nta kidasanzwe, ko bavuga yuko nabo imbaraga bagomba kuzishyira mu guhanga. Yego, Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Astra Vista.